anak api den, sing betek-betekan. Lu marah kepit bane. Sing tukang lut, api ini dia betol-tol. Nyai apa tawang nih? Ini apa jendela dunia kok nih ada nih. Jadi ini informasi ini kejang tawang. Nyai Jendela dunia dong, berjendela dunia. Karena sikut-sikutan nake bani yang mentis mak gaen. bah Jangan uling jam kudani bani tuh den. Kene anu, pegel. Sing sakit-sakit mata nih yo. Ya awake nak kesep katim palian gitu be. Surah awake sakit. awake ngale info nih Nyai tawang. Info apa subuh? Ini info obat pelangsing. Wih, Obat pelangsing. Nih ikene mang apa dan itu? Apa, Mang informasi, mang masukan. nyen. Jun Bintang. Wih, obat pelangsing nih. Oh, Jun Bintang man. Tak cara supaya langsing. Amon dot langsing tuh nawang sing perlu ngale-ngale obat pelangsing pabedikin ngamah. Langsing bro. Ngamai subuh cara. Ini Nyai tawang nih. Abang dot langsing, amon dot langsing, caranya adalah Apa nih caranya? bedikin medar, pesayin meju. Kalau aku teh busan orang berbedikin. Ada di depan ini. Oh, ini ngale info Nyai. Liu man info. Info den. Info sam-sam guling. Kieu be ape-ape baru den, awake be ape ane lad-ladane deh bang. Ini panake mang ide Nyai, awake maru mang ide maru cenang. Mennya apa ngene? Wah. Dia apa ne? One sam-same renyah di dapur Bali Arpayu. Samsangnya awake terus teh beli ang di dino ini ngama. jukut buanggit. Ini nih. Ini tipalnya ini nih. Oh, tipalnya ini nih jukut buanggit. Kut buangnya jangan. Oh, di order. Boleh ngangge. Nganggo. Adiknya maksud kain. Oyong. Nyai oyong bawang ki bang ide api ini culek-culek Nyai. Adi bapak nih bang ide apa nih hanya apa kangen nyai? Akar ngasih HP baru. Ya ya apa nih ketelu tuh teh kamera. Mari kan suruh beli api Nyai. Tuh, masih enak. Mari suruh beli mari suruh beli jam Nyai. Bilang pe sawake Bang patuh kok nih. Kan tak mudah 4 juta nih kan ini tetelu tuh teh kameranya pernah. Ada kamera tetelu. Sing ane heran ini apang kengket deh HP nih ane kamera ane tetelu. Oh, Nyai bang bawa di Tak tangan. sengaja pori-pori nih aman kini. Nyai kamera tetelu Nyai liwat ngonyang setrum Nyai. Yang be apa dah kamera ane tetelu tuh awake yang tuh angon tuh mau potretnya awake cara Amanda Manopo. Awake masih nya cara Aldebaran Nyai. Waktu itu Aldebaran. Amannya cara Amanda Manopo jok jemaah bepih pemelian padi nih yuk meli apa ini ane kamera ane tetelu tuh. Mungut nyanyi. Kita nembak Nyogegang masih awak kecilan ini. Ini memang Kecer-kecer kan nih. sing nawalakan. Cantik paling apa iPhone tetelu nih tuh. Oke, Mbak. Iya nen nyai lah karang ngetremes uang kecer. Kira karang anak ndau lagi nih. Kini lah karang. Jangan begini bermaksud beli api beli jam Nyai. Ini buram kameranya nih. Amon buram kameranya panting tuh Nyai, panting ngandip sabun. Herannya mana jak mana ini aja. Lah tuh tetelu tuh kameranya. Awaknya teredot. Sengaja apa jerawati nih? Nah, mas gue nyai. Jerawat ya nah mari. Sing lapis. Dia di pas mau foto den tuh. Udah besi orang lalu kuda besi. Nah, mari tepuk. Rek kita gua bani. Bannya ini. Itu kuda besi tuh. Udah. Nih yang ini kayak nih mesti tukaran lah 29 juta. Nih ada 29 juta nih. Kok gua bannya ini? Dia super dia beli. Dia awak kejok kelah-kelah awak yang hitungan ini kincir itu. Kadang beliin padi nih bertransfer. Deh sing mahal ngerungan. Lah nya itu bang bawa kerjanya aku kecirin. Nyai bang abet lah. Aku mau puang nih. Nyak mau puah nih mut nyai puah. Kan Nyai. Yuk nyai. Kuda beli api. Aja gedinang mana gedinang kamu? Ini yang apa bang? Lapis. Ini mau kawin lari aja nah. Mau kawin lari aja nah. Nyai. Kawin Nyai mesti lari, dong kenyal Nyai. Ya kawin dia
kenjal nyai lari di sini nyai. Mau keplegaan nih kawin lari. Ah,